Music. No sé de poesía, filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Bilisan mo nga, malilate ka na. Wait lang, mga 5 minutes. Pupunta na ako. Ser para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Pase como tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Pupunta na po ako, Tay. Ayaw ko pang malilate. Ikaw rin, Tay. Baka malate ka sa trabaho mo. Bilisan mo nga dyan. Baka malilate ka talaga yan. Bilis. Usap ka na lang ng usap. Pumunta ka din. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ang tagal mag-start ni Mom. Nakakapagod. Hala, Patay, ano nang gagawin ko? Wala akong notebook, Patay. Hoy, iyak ka nyo ng iyak. Papel gamitin mo. Okay, class, let's start. Take your paper or notebook, math lesson. Copy the blackboard and answer. Ano ba yan? Ba't ang tagal mag-start ni Mom? Okay, class. Stand up, cleaners. You will clean today. Ako ay pupunta muna ako ng meeting, tapos ikaw ay maglilinis ka muna. Hay, nakakapagod magiging cleaner. Sana hindi na lang ko cleaner. Hay, ayaw ko na maglinis. Gusto ko na kumain. Ano ba? Ang tamad nila, Aoy. Sana ako na lang maging cleaner dito. Eh di magpalit tayo kung gusto mo. Bahala ka. Bawal yan. Ano ba, class? Start cleaning na nga kayo. Nakakainis, mag-aaway pa rin kayo. Lo, sana ako na lang maging cleaner. Ano ba yan? Bakit ang tamad ni Aoy? Buisit ka, hindi nga ako matamad. Mama, namumura pag dito sa school si Aoy.